onu жасап қойсын деп ойлайсыз, қандай болды дейсіз? Başkası paramız bu. Кийин болчу видеода берип отур. İnvestitsiya turalı bir proyekt var olsa şoğul verilgen akşam. Kimde bu? Күтө. А можно уточнить, какие институты? Да. Bunu kim uyuşturucu mümkün деп ойлайсыз? Бар жақында шығат, тергөөдө жазып бердим. Эч кабатыр болбоңуздар. Эч кандай күнөөм жок, баарын далилдеп коюп турам буюрса. Kim uyuşturucu mümkün деп ойлайсыз? Не болду? Оюн жок.